Abusia me mo bibia akwaba edeba Attention TV. Aye nyankopon obo ade adom araka ane na yeda sote ase a me de fila o fila ebeso mo e Attention TV so. Ye ka se fila o fila de na say social media trends and entertainment wansam ana me akosia sparkles me de ebeso mo. Na wote Attention TV nkwan so da na STV spy you more. One of some asne e wajumede so e University Foundation. Sikana wo boa no de akoma foundation be ne mesra pause o de ka ho ma menka asem bi nkyerɛw University Foundation na ye foundation bia o de nani asi wona woni bie mo browa ene ajanka fo so say mia na meboa mo ai obi bo no nyom mia na meboa wo mia na meboa mo enti ebusia o sikana wo pede ama foundation bi no de fa hwe ba bia fa hwe University Foundation na omo mpa ye na Nyankopon ye hira University no na Nyankopon so etre na basa enso e de ahwe won so kɔ na hɔ a onso o hye no na ndie enwi na wotwa wuti a en wo so na wo pe papa no empabo a wo hye ye na ni 3 days na ate na asai no a wudi so egu boyfriend wo side check so say emi na mpese de men calling low level me pe designer wears no any designer wears ne de for wani ekopie mu e wona tees boutique na ndie wonku ni wo shower gel ndie e bibia opa bia so no fa body no hu biara so for ani ekopie mu e wona tees cosmetic na ndie aye na tees boutique and cosmetic ono so e wo Ablekuma Agape Tarazo ho ana obeja na tees boutique and cosmetic ebusia for fila o fila esuni mi twam ho meba sisia Abusia for me da sesa wunya bre e de twa ma me twa me ho se ma ba pe e de e ba ye ai fila o fila esunie me de nsem no e hyehyɛ so ma me san so de bre mu de a na ndie ye ma mu ha sei ana program ba ko e ba o TV3 a ai mebunu a wo pedro a wo hwehwɛ do a wonde wo se wonam kroma me se onse wo mpe ana won yes sister pa cho me pa wo number na mema so wo hu ma wo kwan mu a wo se ma nya ma we bi na mepe no wo de wo ho ekodo sa dwumaku a wo kwa wo ko fine odo ende yesi e ko fine love e wo ho no na season ba ku ne nya aba ma bie ne ko fo ba ye se nya oba bia ro so obeji ni bi papa Fatima ne ho ne akeka na ndi obi so kra kwa brofo school okokra wo ti wo ho na we ana famous obi ono so call ya ono so waji ni din ba ko pa eye Ali aye na ye nim no ende ono ko ani date de nurse ne agi di asafo ebi ono ye times 3 na ende Ali say we ya na mepe and then the DVA program na Ali nya ne die wie ya ye hwe say Ali be ka say ma propose ya manaka yes nti Ghana for mun hwe save the date na beba sisi ano akosi aga akoye so bi okotogobe na okwaye si gari asa obedi ni sen ene kokko no odi ni sen gari ni ngwa sen den na obedi then the Ali ye de ne mobo what not na ho na we ana oni okopie mu e wo Samike interviews ba ko ana oni Samike e twetwe nkomo asema Ali be ka ni se fame cry o hoi cry de se enye kra fame wo hoi fame cry de se miankasa mbenya fame na nkasa no nteme ho ase Ali nzema o kan ni na nse ejuma ayede amane papa payia odo onyo apia ota sela bi kra ka so de o metna so na no emani be yi a on kan o mukra nko be ye na nse musu ni manager wonya aye no so enseda man attention nti akoye se Ghana for attention no so ate o se Ghana fanka se it me praise wa edru be bi aye se gospel no yetimi tonyo ba ko aso dem se de be ka se na enyu me kra da so ho mete ya chu so foto ya te papa za na lead ye na koye na we ano this frɛ Ghana for se Ghana for fame ne ekumi se de me yi fame na ton chan nti de wa adwuma bi no fa bedo me na me de lead ye me ye papa ye na me manager class say no sheda mama attention se na first o mama attention nti say no Ghana for wo de adwuma bi a mo fam bedo me ye ne pepe de amamo ende me nye delay o ka se me nko adwuma 4:30 ahoma chekura me dwale me Ali me dware ne makopa papa na ende adwuma no me ye month na so ase week so no atua me ka na ende bibia de na sem akosi na ebusiafo me twaso de IGP ba kopa ye nya no Ghana ha no se owura dampare na ende you the start feel fear and panic
then the end I uchire through crowd social media cry say hey ya so mu then the oye they bit by bit me okrom hanom ana Charles Niama the draw na nim na Shatawale yes some fear and panic akra bia na sema na ndenti oye sasem ntade ni na ne say sofo bi ehye ne nkom se eduru sade na ono Shatawale no obewu ema ono ka se adabi se sofo ye hurry up am ye hurries up se ari ne de es aka ho okoye ye ma IGP so when the police force so ni mu ma be acto di na we ana IGP de beto just say hwe ana adifo a wo ye mamu ha sei no ankwahye nkom bia someone got some money in commission be in commission de 2022 mu be di 2022 accident be so Kumasi kwan ye nipa ne nam so ebre ne nam Kumasi kwan ye ma nipa ne ka and the IGP some of they can the mag ye di for waga na hanu na say wonnim na akwahye in commission boni bia na se commission enimu de and ono IGP on fa ho crunch ona we ana safafo bebre kasa ho I would drift for back up Ghana memu haseya. I didn't ane Nigel Gazy didn't send me to just on the 31st no cost roba for ban film crana hook by crook crown or no Nigel Gazy and common shed or best pepe or bekan yamian drink actually your minipa and in your member so we did when it's a noka IGP in some no canon no your coward. Onsuro hwonye gufo aka say IGP say me kwhye nkoma na ambe mu na chese na je gesi so be kai wa hye nkom bi ase nkom hye no na anje da nko yie bi no so ye fa na sans we de 2021 31st day ye pa to de nkom hye no o hye na enhye da be mu a enka because IGP no say na so no hwe kra 31st no obe pese police ni bia be kwa solide bako gina ho edu nkom hye na otwibuk tenten dia then there ya so mu sem pacho IGP for the fan commission ni be hu IGP ansa na wa hye enti Ghana fo e na jagesi dia o se mo kosoro epa form kra dia nkom hye 31st night dia ono Nigel Gazy obe hye na ebusia for me de so we so ayema mi ha se nse amba mo bia ba odrodro ensem tuda sese na sky be dey sese na o maami asoma o wodwa so say di ma 100 cedis e be ya be nkwan to abe 1 cup to ngo to yi aha no bi ana mashebejam for woye eye friend budget na budget 2022 aban no e de beto dwa anyoma bia na ewo monetization of toll booth Ghana for the 100 course of papa e-levy yeka e-levy e de beto mobile money so uko send this car with the car ebe daso no twice ebe to so eno ana Ghana for ebe ye ewo 2022 na nkofo kasa ho e ma yanka se ehun se MPs foi ye de mo ko gina boxing room na kasa mo nko a Ghana ebe di nkuni ye de Nigeria for ba de Ghana for ba de ende ebe di nkuni boxing day kra Ghana for kasa yanka de mo ko gina boxing room na ka de jiji ye ni kaka na we ana dan na asamwa I didn't send bi so abetudwa afa e-levy hu on the na asama o kan say e-levy asa Ghana for na yen hye dante ase dan so akaye nya botre ama won akyere ye e-levy na se papa paye dia nanka Ghana memu pase yen kasa ye bread ebusian for yen kotie da na samo embrace ya ono mu a ye ona abeto credit aguso obe yusu cable ntina sa obe akutua pacha wote mase duba hair kra na kodu ba bi se ayi wode say WhatsApp kra wo ko wa ntimi yusu WhatsApp so to wo mu credit se de be ya wo man ni benye sika pacha wote mase ni nyina no na mi ntu kwan no me ko foforo na me se e bone ba me ko ye ni makom sa ne mani nyina se Ghana ha no ebi mo tu ayi ntu kwan no ena me ekekasa se sa yi ya yesi ye beji atuma enyi ntuma e-levy no se ye chiremu yie ne nkenipa agi atuma kan se san ye de be ba Ghana ha ame binum anya adwuma ye ama oman na ye fe no ba ye nimunti ena wunnim soso a yesua enti me no sa ne mani nyina me ko hu ye na me hu se akwantuo ni sa na nya bone ne nyame de me kwa kusua de
bae na me ye baby nti ɛhɔ no na me se bɔne hotel akodum prempenso bi se me pesa me ye abusia ebegina da na samwa ensem o kan ye so na ye dia sole fila o fila so ende midin ane akusia spakos e ma monihwa moniti